Thia saa 3:30 balangwenda ukukethia na ngutho cha thini wa Vilingi wa Mauvoo nengelelie Mauvoo kiwioni cha umuthi ni twa Faith MAKENZI wa Mutunga Sharon Ndinda nukutwalila Mauvoo kwanzia ya meko na a ni kati wa Mauvoo ala tumanengete uito kiwioni cha umuthi ala tukumbanesie ni bamwe na mukwatanithia wa UDA Vincent Musyoka kuweta baina ngusanisio kubangithia chathi cha Ruto Masaku. Mufti munene Kenya Sheikh Omar kwenda unenania wa Raila na Ruto usiae matunda. Muyumbe wa Kitui West Bethi nyenze kuweta mota ubinzani menda serikali ithe singalama ya mikalile. Na Father Patrick Ndonga wa Wote Parish kukulia Kristo maboye mugo ibina ya Basaka. Vilingi wa Mauvoo. Musaisia tuatiani dhini wa Facebook ni Mutongoi TV ni na udhocha ngumanyithie. Mwandiki mukwatanithia chamani cha UDA na ula ingi ni muyumbe wa Kilumbunge cha mwala Engineer Vincent Musyoka ni wabia ithekanzike ila sithitwe inyai kwa mitandaoni siakana be mwaniko kati wa atongoi kuma ukambani alame ungu wa mwabule wa Kenya Kwanza na alama endese kubangithia chathi cha kutunga mubea kila kibaniwe kubikwa ni Musumbili Ruto chathi kibaniwe kutwaigwa kauntini ya Masaku matuku 16 mwini ukiwanzani cha Kenyatta Stadium musini wa Masaku. Daniel Mwongela ni mwandiki wetu wa Mauvoo. Mwandiki mukwatanithia wa chama cha UDA na ula ingi ni mumbunge wa Kilumbunge cha mwala Vincent Musyoka Musau ni wombola kana vainzama ile siende na kuvanga chathiki ndavuthisia ndeto ila siende na unyai kamitandao ni siakana ntavena wa niko kati wa tongoi ala meungwa mwavuli wa Kenya Kwanza ala mekuoneka maende na ukusanisia ya nulo kuvanga chathiki. Paisa ile sia musumbe chathikila kya musumbe keboke na mubango omwe na mubango suno omwe ne ba mubango ngewende na ubanga chathi cha musumbe na ni asia. Of course ni monete posters or different sio dhima katika social media na to encourage ke unondo kona kila mundu ayenda kuigwa ya associate na president kwa tamwene chama kana mu national organizing secretary. I'm a happy man with there is a scramble to host the president. Sure. Kwa undongo isio nde kwanzela si kwenda koka sio nde si okay na by confusion nundu cha kikedo wa chuma na mboye kaende wano mapastor na bishops ya mwene na azuo onde me mundu involved na ata involved ngamunengo mwana ke dia Kristo kwanzia la ya elite, so there is no problem and there is no confusion. Nake mwandiki munene mungamei muveani wa ithekana waki wa malelu na urona imuyumbe Kilumbunge cha Masaku Dr. Victor Munyaka ni wathocha itambi ya musumbi kukava ukambani na ilesekana chathi cha mboya chuka na mausio angi na atongoi na ene nthima yailite kuonania waaniko. Ni mwesekana musumbi Dr. William Samuel Ruto ni wendete akamba muno na ito netu andomonia kana netu mwendeta na ni mwese mboya ni eta mafanikio maingi muno nitwesekana ibindane ye Kenya ni kwethe nda amani na tuwa moyo muno Masako matuku 16 national prayers siye kwa pa kwito Masako nondo bala musumbe we ndeyo ndaida yebo ko ni asia kwa ne kwita andu onde mama Masako muno ala tweba bakube makanisa onde tuge kwa winge nondo nitesekana musumbe o kapando no kana wathimo na itwese na maundu ma maendeleo nuko kati anena mo ikenda wesaidi onato onaitwa kamba nitwa kwata maendeleo. Asante. Elia mane na itinwa ukoma na atongo ya sumandini alama ketha matongo esie chathiki uu kila kaete ene nthi bamwe kiwanzani cha Mathau cha Machakos Stadium. Boye ukamba na tutungia ngai mupea nondo wa mbua na tutungia ngai mupea nondo wa musumbe maundu ala wikite na appointments ila wikite ba ukamba na tutungia ngai mupea nondo wa mugola tenaguo ko une to kulia andu onde twingwatanio ya mapastor na bishops na makanisa onde to kulia anu mama Masaku kuka muthenosu ti wa mundu komis together no thaithi mwanake na we will have share experiences from different bishops twimutho cha inyonde mwitho bamwe na ito
tuthaithe na musumbi witu, tuthaithe na deputy president, na wenda also tukajoin wa speaker witu wa National Assembly. Daniela Mwongela, Mutongo TV, kuma kauntini ya Masako. Mufti munene vanthi ya Kenya Sheikh Omar Buya ni wakulia pethiwe na unenania ukusia matunda kwa enenthi kati wa William Ruto na mutongo wa ngwatanio ya Azimio Raila Odinga. Sheikh Omar ni wakavia itambia ya Azimio ya kuungamia miatianio yo aimakulia maikabikiye kutuma ibabukanio sio iyanya enenthi na kuete wasi ovamwe na ubungulu wa Mauvoo. Ingi ni wenda enenthi kuboya nthi ya Kenya yithiwe na umwe kabindanika ate imandini ya Kikristo maende na kutani ya basaka na alama Kiislamu maende na kutoaesia mboya mwaini mutheu wa Ramadhan. Angelina Mose mwandiki wetu wa Mauvoo. Mithenya mivuthu itina ngwatanio ya Azimio kuungamia miatianio ila inatoiwa kila wakwambililia na wakana itina wa musumbi William Ruto kuwetakana ni makufikia kutoesi onenania na Raila Odinga. Yu mufti munene vanthi ya Kenya Sheikh Omar Buya ni wenda onenania katiwa ndongo isi ili wethio utonya kusia matunda na kutoesi nthi ya Kenya na mbe. Nichukue fursa hii adhimu kwanza kumpongeza Mheshimiwa Rais kwa kufanya busara kubwa ya kumuita kinara wa Azimio katika mazungumzo yao ya faragha kwa minajili ya kusitisha maandamano, kukaa kwenye meza na kuyaainisha mambo ambayo kwamba ni msingi katika changamoto zinazokumba jamhuri yetu ya Kenya. Ni wakathi ya vanene itambea ndongo isi ili kuitikila kutoese onenania vala wakulia ndongo isi ya kiutiti siketikile kuwania enenthi ni kumana na ngusanisyo sio aiweta kanane maile tethi wa mustali ni wambe kutavanya Mauvoo na ngwatanio vata munene ne kuendesya nthi ya Kenya. Na niwaombe kwa unyenyekevu wazidi kuzungumza kwa pamoja ili upatikanwe mwafaka kulingana na katiba tupate kusonga mbele kama wa Kenya. Kavindanika ate imandini ya Kikristo maende na kutani ya sikukuu ya Pasaka na alama ndini ya Kiislamu maende na kutia kuya na kutoesya mboya mwaini mutheu wa Ramadhan. Sheikh Omar ni wamenda mafikie kuvoya Mauvoo na ngwatanio kwinthi ya Kenya. Mwezi mtukufu wa Ramadhan, mwezi ambao kwamba na wahimiza wenye nacho, kuna maeneo kame nchini ambao kwamba yanahitaji vyakula, basi wasiache waendelee hivyo hivyo. Serikali imefanya mchango wake, lakini na imani hauwezi kuwa mkubwa sana ukatoshea kila mtu. Kwa hiyo Waislamu wenye uwezo pia vile vile waingie katika maeneo kama hayo, tuone kwamba waumini wanapata iftari yao katika mazingira rafiki, katika mazingira yaliyo bora kabisa. Niombe Waislamu popote pale walipo, tuombe nchi yetu amani. Nchi hii kwa sasa hivi inakwenda katika wakati mgumu wa kiuchumi. Na uchumi umeathiri kila mtu. Sasa hivi tuzungumza masuala ya dola. Dola inaanza kupotea na choka thamani. Kwa hivyo wakati mwezi mtukufu kama huu, Waislamu wana moyo wa kutoa na ukumbuke kwamba unachokitoa utaona kutoka mbele. Uo kakavindane kala watongosya mboya ya timandini ya Kiislamu sub-countini ya Mvita wambana ndongo isi ya ndini na muyumbe wa Kisioki Mohamed Sud Machele vala ndongo isi ya kulia enenthi kulilika na alama tetonya na kumanenge utethyo kavindani ka Ramadhan. Leo tuko hapa kwa sababu ya community shirikiana na ndugu zetu wa bora kufuturisha, na ni jambo muhimu kwa jamii. Kushirikiana inaleta natija nyingi sana kwa jamii, inaepusha mambo mingi. So sisi kama viongozi tuko tayari kushirikiana jamii zetu kuregesha ile umoja na undugu tangu karne ya wazee wetu. Kwa hivyo nitoe mwito tudumishe amani, turudi kwa Mwenyezi Mungu, maana mambo yalifanyika Kenya ni mengi. Vijana tuomba jisihusishe na mambo ambayo kwamba ni munkar, anakwenda kinyume na maumbile yaliyomuumba na Mwenyezi Mungu, na vile vile masuala ya insecurity. Hapa maeneo haya Kibokoni sasa hivi hakuna mtalii hata mmoja, watu wamekuwa kiogopa, lakini sasa hivi tumepata hakikisho kutoka bunge wetu na MCA wetu vile vile viongozi hapa kwamba tutashirikiana pamoja kudumisha amani ili Mombasa irudishe ile heshima yake. Lakini wazee kama hawa wameshirikiana, wanatafuta mbinu ya kuwaleta vijana pamoja, kuwafurutisha vijana pamoja, kuwapatia iftari, kisha kuwazungumzisha maadili, kuwaonyesha ni ipi njia sawa ya kufanya, ili kwa lengo la kuiboresha zaidi Old Town, kwa lengo la kuona kwamba usalama unaimarika zaidi eneo la Kibokoni.
Ngilivoti ya Vilingi wa Mauvoo kuma kauntini ya Mombasa ni tawa Angelina Mose. Muyumbe wa kitui cha uthiloni wa Sua Edith Bethi Nyenze ni waweta mo tangaliko ya ulei vikindu mekwenda kwa serikali ya Kenya Kwanza ekakuthesia ngalama ya mikalile. Nyenze ainene achathini cha kubingwa kwa kikundi cha Sinclair Chondoni CBO wodini ya Kaui ni waweta unenania ula ubanitwe kutwaiwa kati wangaliko ya ule na serikali ya Kenya Kwanza ni ulu wa kutheswa kwa ngalama ya mikalile na ila ibinyeyete mwenenthi wa ukwati munini bandhi ya Kenya. Onesmus Chalo atumbanisia ingewa itina musumbi William Ruto kuhetano kutwa isionena nyana ngaliko juli na kwethukisa mavatalamu na atumitu ngaliko iyo li itoisi miateno ya muwisi yani kivathukanyo vandhi ya Kenya na kunyumba kwa komiti mwanya kuma ngaliko juli le kutwa isionena nyana serikali. Yumo yumbo wa kitui cha uthiloni wa Sua kauntini ya kitui Edith Bethi Nyenze na weto nenya ula utwaiwa na yulua kuthesa ngalama sia mikalile vandhi ya Kenya na ila siendeena kwambata na kuvinyea mwenenthi. Nyenze anene kiwanzani cha skulu wa musingi wa Chondoni ula wodini ya Kaui kitui cha uthiloni wa Sua vala weta vaikindu ngaliko yole kwende kumakula kwa serikali ate ngalama sia mikalile itheye. Serikali no mkugondo kuilie nyene ya azimio na mwezi ni bira tuwela cha waipa na serikali la itwe la ikone ya Kenya Kwanza na ni mkuwa aimu na demonstrations big siende na ni semwa na TV na nini siange mkulia cha kindi kiende sio wana itu tuenda Mauvoo kila mundu enda Mauvoo lakini kila ndo naweta ni na serikali kera serikali italungwa itatagwa ba wende nai agoweza kuitia yaji konsekete ina ayidela binyano kira yitutetia lakini nayo opposition idi hapo yolunga serikali imebano anu maitu imaumiye ninza mutu wiulumuno isomo kiulumuno mauta meolumuno besia anu nemakumya ninza ayu kila kiende eni twetelete kwithiwe na kunenanya kana dialogue katika Kenya Kwanza na azimio na tuibo yanga ine kenda makwatiani atio sawa lakini undumwe tukwenda ni isamusi kiata side ni kenda ide maundu maina bina. Nyenze wetakika vindani kala wavingo ikundi ya CBO na ile kuitwa Sinclair kuma kitui cha uthiloni wa Sua na ile ikomaniti ikundi miongo mwanza na inya na memba mbe wangili ile na maana kenda kuma kitui cha uthiloni wa Sua ingefethi ni wakulia enende kavindani kangala masia mikalile siende na kwambata mawasila vya sia makovo kuma ikundini kuikithia nemeito meundu vailete nemevilo vya isu na ingeatha na kwambisia sasa kuvundisa enende na munala meikundini kutumia ilovia na ila makavikiana kuosa kuma kwe vengi tamekovo na nundu wake nola wikuo na kuosa mandoni mabitukite itufikie bandu andu na manzi ya kutiana andu mana arwanire maitiana ukiwa andu nundu wetomo andu na kwiyua sio mubigu ili yake gundiru kwenda bikaku please osa kindu kila kikwani ona suo tupezo tupakuwa na tatumini kana tote na tuo no tutumie kuyana na ukwati wako ondo yana lakini wadi kwa sababu yoko bena ndutone kuiba pita we kuya kindu weke ya mungo na mkindu chira ndito na choi tanini imo waete musie ko please was alone ili awisi eta no sa alone ni to ngombe sia kuima towa osa ambako ro ngombe sia kuima utambete kwa asia nambo ikuzovya nzwi twende aka section kama kandu mairu makuta andu maitu makwamba kwirikisi ai kana kigundira kino kikuko trainiwa na nye no ni sponsor atu moge matu train ye ondo wako tumeambesa ikenda wanengo utwezo bikia kigundi kirikenga nembesa kwizedia kila kikundi nikisi besa chaile totio tumiata kila mundu ni wize besa siake atona kuikata utandithia kyogo CBO ina Chondoni na ila ya vingwa umonde ya kwa manyekundi miongo mwanza na inya vala mkwataniria wa CBO isa mimwate wakulia ndongo ipo mwana makundi matema kiselekali onduma na ndomango yolo kukwata mbao CBO ino kana kukilia enenthi mwakwati munini na muno alame mdini wa CBO tuethi na uoni wa kukilia ikundi maisha maikundi enenthi kuya katika mashinani ni tuithitwe o ikundi sikumbana sikupeta nembesa ila litawateba bagging
kana merry go round no kithia mena pinya mwingi muno makwiba mbesa isu kwao twikule serikali na vathiri alangi kana ene makwati musio kana mawendi musio maruchere sikundi si miongo mwanza na itatu nikenda wile twakwata mbesa cia kumanenge mokili maisha mo na kimwiya wa kinandu wa CBO redempta charu no weta vena vatwa kulike ikundi ne vindani ikwina maumo mamekalile no kana kutethekana mivothi ile ikundi isiedetwe sietethekana yukuma kwe serikali ndongoi na ndo mangoyo lau ikundi nisikwatanite na nitwende kuona ubata wa kukwata na nundu ikundi mbingili na komete na ile ina siambiye kunyaika na siambiye usiokeania na nisiambiye kwatana na endi ninguona katika hii process yonde andu mairu nimeotetheka na nguthuvia andu niketha maende kukwata na ibindani ino nduge na maumu mundu mwenda tonya eweka ini twakwata na ithionthe twitha tukitetheka na twitha tukwikiana binya na muthiani wa undu wonthe community sikuki ilivota Vilingi Mauvoo kuma kaunti ya Kitui Neto Onesmus Chalo musesi atwethi uthi umoni wa ndatika nini ndukathibasa nitusiokethetie Goshen Medical and Technical College Thika ukwate diploma na certificate ya course ya medical ta nursing, theater technology, health records, orthopedic na trauma medicine, nursing aid, medical engineering, laboratory science technology, community health and nutrition. Courses ya technical skills ta catering na hotel management, food na beverage production, hairdressing na beauty therapy, kana cosmetology, fashion na design, ICT na computer packages vatendevi kwa amanyiwa maito. Ndevi sito nesiane ya muvuko waku. Mitiane ito ni ya NEC, Nursing Council of Kenya, NITA, CDACC na ingembinge. Netu mandea amanyiwa maito attachments na tuena nyumba nzeo na ndeu siya kukoma amanyiwa. Tuweze kama konge ni lelo ni wa Garissa Highway, itina wa Leather Industries. Wosa ni wa mwi wa katatu na mwi wa katano nuendeye. Toko ni esimo kwesila. Noti mwanza itano noti. Ile ithandatu ina. Noti ina. Kana noti mwanza ile. Mwanza kenda itatu. Inyanyanya. Goshen Medical and Technical College Thika, empowering future professionals. Making a difference. We did not have water. Hatukuwa able to sterilize equipment. Many students didn't get the chance to interact with the computers. It takes a single idea, a single decision to do better, to be better. But what does it take to make a change? At Safaricom Foundation, we believe it takes passion, love, dedication, and Kenyans to build a better future. We partner with communities across all 47 counties by advancing education, by enhancing healthcare, by supporting economic opportunities. We partner with people through the values we share, the people who inspire us, and the lives we continue to touch. Because when we unite, there's nothing we can't do. Ni na udho chaingi twende imwe. Kubikia oyu ni mimbe wa nyanya ya thelathi ya Kenya ye ungu wa silikali imbia na pati ala otamili kalenda kawalano kana bajeti ya masabu masilikali ebike modhiakila enendi methi twemetelete muno ni kuthea kwa ngalama ya mikalile kuatia mawadho ala manenganitwe ni atongoi alayu mesilikali ni matongoi ni Musumbi William Ruto enendi kuma isioni siya Matungulu kauntini ya Masaku ni maelesia ya wo wakwende ya uwinyiwa ni maundu mami kalile na kuidhi wabatena wona nyo mulumu kana wa mituki wakuthesia mathoa masindu. Boni Mutesia ni mwandiki witu wa Mauvoo. Ni matonya kuendea na kwithiwa memo muko kwithiwa matuku maende na usonga na ngalama ya kemikali tena vikia na uthea na mawiko acho ingi alama ina moku isilikali mtanamba kuyanea ona kwithiwa silikali ende na kuosa matambia na kuwetaka na maundu na umeuvikia na kwa ila ina kibagi waeku kule ili tayu ye kubendo kanu mundu yule iko ya kumi ndo mekwata no kwatia yambao muno engolo nduona
mauta barezio bandu gawethe na rimana tendete ba mayana ni mondo makemikali vindane na vinda vitu kila mekwenda kinenaniwe muno ne mathoa ma mauta na mekwatirwa nene ndino kwatiwa ndino ya Kenya na ngikola kana kwambate na kulunga maundu mangalama ya kemikalile na tatarajia kwitha atheeti ochumi na muno sindu cia mbako ya na aithe cia mauta nundu mauta ni cho key point cha uchumi wa nthi nundu mauta meyulu nongi no kethi uchumi wa nthi naguo withiulu na kwitho ingi maene nthi mema uyani na kila makwatano kinini wetakana kwena na ngalama ya kemikalile kila makwata kivikiano matethia kwitho asino cionthe simba mbatu na iende ilovia mbingi kuma ngusune cia nthi ukwa serikali no tunene no aruto yo na mawe kuba nini ndio mananike nundu ziendwe mbambatu okwa auta na mamba dio tigwa na bara dio kwata kindu nigwendi zani wecha ukende kaune kulia ruto no rothezia ziendo yu serikali yovona atongo yukali kono leima ikwatiwa kana maendena uneanisia maundu makonetie muo na kuthengenia vamwe wendi wa enendiani maundu makonetie ukwati na mathoma maliu vamwe na sindu ila mekwatase kila muthenya mavikie na unenaniwa na ingikulanga mathoma sindu ila sithitwe yulu kwa ilungu ya saa sindu ila tuwakwo matukani sina thoa mwingi muno pyu na tina ciana na ntiaviniku nundu isindu ni ciambata uchumi ni wetha wiyulu muno na kuya makambuni kana maundu ni ala tuthukuma na kuina change uyithia musala ala tukwata ni musala munini na ni musala utatona kutethia ciana situ ukethia ni cie kala thayo la tienda na isioka isoma wikoti munene wa enendiani kwa tongo imayu kumavetea mathina onthe ala mamekumbila icio nicio cia ndwani na iye kwikiria kana utongo ula wavitie ni wethe wa wina kiwathukany'o kinene na utongo iwa vindani imwe nende wende na uvinyika maumo ala methite mekunguluni malelo amwe mathuku biashara ciaendie nthi kila kingi kithite kina mathina kuu ni kiugo nguluni thina thina mwingi muno wa kiugo malelo ni mathuku di kuona atongo yala manatu wapo tamana tuthetha ci lakini tina kwatie mutongo yutono urutethia mutongo yula tina keno tuthukumangite malelo mota zito ciithite cina mathina kutulikanga ni kwitha lelo imuthuku kuma kaundini ya Masaku nyene toboni mutesia tuyendeani kana kabindani ka Kristo maende na utani ya sikukuu wa Pasaka ati maandeni ino ni makulwa kutumia sikukuu hii na kuboya mugo vandhi ya Kenya ukule huo mwa ni muthembi munene kanisani wa Katholiki musini wa wote Father Patrick Ndonga mthini wa uthaithi we mwanya wa kwiyumbanisya muthenya wa uni wa wachumwa mutheu Caleb Chalo ni mwandiki wetu wa Mauvoo haikufanyika kwa njia ya kirahisi. Kavindani ka Kristo nthi yonthe maende na kutania ya sikukuu wa Pasaka ene nthi Kenya ni mathuithwa kutumia vinda ya sikukuu kumekia nthi ya Kenya nthini wa mboya cia Mauvoo uthuithwa lo mwene muthembi munene kanisani wa Katoliki wa St Joseph the Worker va musini wa wote Father Patrick Ndonga nthini wa thithio mwana wa kwiyumbanisya muthenya wa wachuma mutheu Ndonga ni waweta kana kuthinywa kwa wana kuthayuka kwa mufisi Yesu Kristo kwa leta kwa satangeleka nzio ni ene nthi ma Kenya na wona nyumusio wa kana mathina ala meko makemikalile no mathele tukitumia nzila nzio cia kumathinusya na ingi kwikia mboya nthini wa mustali wa mbe tulilikane Yesu Kristo ni wathinie ni wakwiengelanio aitulikania ona itu kana tukakomana na mathina tukakomana na challenge na nitwa ile kumisya na no wakumisya na kuboya mbe waitu be wikwatio umwene undu wathinie undu wakwiengelanio mwiso ni wesie kuthayuka nitu isivi ndani ji kwina mathina maingi manza kwina mathina mokwati na angi maingi ni ithuthio thino wa munani wa mwili kumana maisha maitu maithela mathinani lakini balabe ngai na nibo bewi kwatio umundi tuyumbania cia muthenya munene wa wachumwa ulani wo siku nene siku ya Pasaka
ota wingi mutavanyo wa ndeto ya Ngai nwawetakana kila kinaende nthi ya Kenya matuku mavituku kumano na maandamano alama nato iwe ngaliko yolei ikiteta yolwa siendo kauta kwiva kwambata kwa ngalama ya mekalile ni kindu kitaileta utungeleka ingi va Kenya ni kindu kitaileta utungelelo ingi va Kenya na vala wenda muika ingi wevathane na kutumika nthini wa sioko cia kuothothea uvungulu wa Mauvoo nthini wa maisha ni maitu na twithini wa mathinani latu inaguo na safari jitu ya charo cha bayu lwanthi mathina latu inamo tu focus mbe na tumusinga yewe kanundi woto na tuminea mathina na twamusia eweka nduthi na maundu ala mathuku maende yetu ikamona nthini wa nthi yaitu tuisana bait na tinoni ondu maandamano ala manaikwo undu manaitie asara ingi wite andu mabia nduka ciene sibitali kundu kumwe cianangwa mocha lisiabibwa na maundu maingi tunamonie na ni uthuthio bindani thi kindu chambe kila Yesu athayuka waitiye kwa tume no twetea ni kutwendea Mauvoo nonu Mauvoo niyo foundation wa maundu ala maseo niyo foundation ya mawathimo mangai na niyo foundation ya progress painde yulwanthi yonthe thiendea bate Mauvoo kwa andu mamuika twimakosheni na kumea maika atumiwe nai muthanani wa wachuma thaithi mandeni ya Kristo metha no thaithi mutheu na ende muthanani wa kwambelilia siku kwa Pasaka ndweki wangithi ona muthana mutheu wa kwambelilia kana Easter Monday. Caleb Chalo, Mutongo TV, Vilingi wa Mauvoo kumava wote kaunti ya Makueni. Naindi musesi ange wesu ya Caleb Chalo niwe kutubicha muthia wa Vilingi wa Mauvoo mwendoni wa saa 3:30 ngiutungia mubea nundu wa kuendania naitu na endeyu ni utia mokoni make Peter Mutuse kana Star kibisi thini wa kilungu cha kwambata na balaindi muthanyani wa mundi twina ke Alphonse Kioko ena bandi yake ya Kithungora thini wa kilungu cha kwambata maende na kutanithia live thini wa kisese cha Mutongoi FM na ba Mutongoi TV. Sharon Dina atwalulila mawa kwanzia ya meko. Nito Faith MAKENZI wa Mutunga Tiwanesa.